Hai, hari ini kami akan menceritakan tentang bahaya tersembunyi di sebalik rokok. Apakah itu rokok? Merokok merupakan satu tabiat buruk yang mendatangkan pelbagai kesan negatif. Walaupun aktiviti ini masih menjadi amalan segelintir masyarakat, bagaimana agaknya rokok dicipta? Mari kita cari tahu. Rokok dicipta menggunakan tembakau yang dikeringkan dan dibalik dengan khas. Ini ialah contoh perbuatan rokok. Mari kita saksikan. Ada beberapa bahan yang terdapat di dalam rokok. Contohnya, tar, benzeni, amonia, nikotin, karbon monoksida dan formaldehid. Kebaikan jika berhenti menghisap rokok. Kesihatan akan bertambah baik, pernafasan lebih lancar. Apakah yang akan terjadi jika menghisap rokok sepanjang hari? Jika menghisap rokok sepanjang hari, ia akan menyebabkan paru-paru rosak, masalah jantung. Tubuh seseorang yang ketagihan merokok akan rosak sepenuhnya. Apakah yang akan terjadi kepada paru-paru jika ketagihan merokok? Mari kita saksikan. What was that smoke? Wait, is that tar again? I thought bro quit this a long time ago. Seems he's back at it again. He just couldn't stop. What are we going to do now? Whoa, more? Not again. This is too much. Bro, everything's darkening out in here. The smoke's blocking all my airways. I thought bro stopped smoking this stuff a long time ago. It's coating my walls. I can barely pass oxygen anymore. That's it. We should all go on a break. Doctor, what's happening to my husband? He just coughed and collapsed to the floor. Your husband's lungs are badly damaged from years of smoking. The tar and toxins have weakened his airways, making it harder for oxygen to flow properly. That sudden cough caused a pressure spike in his chest, cutting blood flow to his brain for a few seconds. It's good you brought him in early. If he keeps smoking, this could happen again. And next time, it might be fatal. Jenis rokok yang ada di dunia. Rokok pipe, rokok kretek, rokok bidis, cerutu, cigarillo, dan rokok elektronik. Setiap rokok berasal dari negara lain dan dicipta pada tahun dahulu kala.